banyu kembang warna pitu puasane sampai seminggu percuma lampu sing bisa bantu hati tertutup atau selir kaya waktu pisan demenan digawe larang main cinta nyolok ning mata diomong jawab cuma baturan buktine nyatane ketemu gandengan sing GNSW Propakuru bungkan sapa ngawiti bungkan sapa nyakiti bungkan sapa singi keri janji ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine ulane ditinggal keri bagian ganteng rupane bagian suki dunyane bagian bagus ning segala galane ati gampang ora bakal ketimbang ora sudi kula dikawin sampean sering pisan demenan digawe larang main cinta nyolok ning mata diomong jawab cuma baturan buktine nyatane ketemu gandengan terkhusus buat Anggi Bos Lino, Bos Boni terkhusus buat Kandi Wong Indramayu Wong Brebes mantan majikan bongkar sapa nyakiti bongkar sapa ngingkai bongkar sapa sing kari janji ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine kula ditinggal kari
segala-galane lamun deleng si manten ati gampang kekimpen ora sudi kula digawin sampeyan najan adus banyu kemper warna pitu puasane sampai seminggu diomong jawab cuma baturan hati tertutup hati liris kaya watu.
siksa rasane badan sampean wis ora eman. Kanggo masyarakat Kuningan Majalengka sing bintang citra nada Bapak Rusmani, Mama Ratu, Ayah Rafael, Ayah Krisna Katono, Kakek Kang Rohmat, Kong Ana, sehingga saya tidak tampil ngaji ini. Ora suka antara kening wong tua. Ibu na puji sing ana ning Hongkong, kang enok sarniti minangka dine kula dhewe. Kula kan ngerti sampeyan wis duwe rabe, tapi aja maksa kula ora sanggup nyangka. Laraning atine, laraning pikire, lara segala galane. Lagi durung jadi siji emane setengah mati, jaluk kalung dituruti, jaluk landi upoi, selalu disayang-sayang.